Toi whatalo whato le whapoponga o telefon mo le nei tai ao. E manatu Michael Baker o le whaito whaawa ama i pepesi, e ono onga le pepesi o le fulu i le atunuu, ona ua iai se fuafuanga al matanga luenga o le soifua malolo ina, e le toi whaawa wina le whaonga o nisi o mea whainga luenga po o taayala, na mataitu wina i tangata e maua i le fulu i New Zealand. Na sue e le Flu Tracking New Zealand tangata e fast fulu wafe i le tausanga, ma fesilingia i vai aso taitasi, pe iai ni o lato wa aunga o le fulu, e iai le fever, tale, ti ngā le whaai, mau ili pe ua whaia tui pui o le fulu. O le taayala na whaamau i nei whaamau maunga o le fulu, COVID-19, ngase o le mama ma isi virusi, mai silia ma le fast fulu lua afe tangata na awai i aso e suenga, talo mai meo le lua afe sifulu valu. Na amata whaonga i nei au se talia le Flu Tracking Tool, mai limas fulu fitu afe tala le tupe alamatanga luenga e whaalua i le tausanga. O le a le toi whaonga i nei a taayala, ina ia whaasao mai ai tupe alamatanga luenga, ai o le a whaonga whaamau mai le Healthline, e whaamau i nei tangata e mau i le fulu. Whaalia Baker, o se whaanoanoanga tele lea mo New Zealand, ona olo ova aia lea o ngā o ia taayala mo au se talia, ma le atu nuu. E o atu i le tolus fulu wafe tangata tali atu i le vai aso ia suenga i le lua afe lua wha, mai te tau ona to ilo e le malo, lea whaai unga. Ua tutu whaatasi taitai o le Pasifika e lango ia au se talia, ma te atu i o sofa inga whaatelo lisi talo leo sofa inga i Bondi Beach na malili wai tangata e to o se fulu lima. I se pepa o whaamatalanga mai le palemi o fiti tanga loa Siti Veni Rambuka. Na ia whaali ai le te malo si atu i o sofa inga whaatelo lisi, ma momolila na whaamaisenga i tangata au se talia, ai mai se a inga na afia. O se osofa inga matautia le Australia talo mai le osofa inga i Port Arthur i le awhi iwa se lau i waono, pei ona tā ua le malo. Na fiso o taitanga loa ia Albanese le palemio Australia e whaali lo lato lango mo le whaapotopotonga o tangata i utaia. Na mamoli atu fo i whaamaisenga o le palemio Papua New Guinea James Marape. O lo awai fo i Samoa i atunu o le Pasifika ua whaali lo lato whaanoa whaatasi ona o lea whaalave. Ua le fale pui Javon McSkimming le sa avea mua masui komisina o leo petai ua whaasalaina e whaianinga luenga i senofuanga ua whaatonuina e le whaamasinonga mo le iwa maasina. Pei ona lauina i le whaasalanga i luma le whaamasinonga whaitu loa Wellington e i le aso ananafi. Na ioina i McSkimming ona molianga i tolu i a Novema e whaatatau ilo na umia ina o ni ata matanga e le Italia ina i le whaamasino i a Tim Black le tuuina o lingo McSkimming lunga le lisio ingo tangata na whaiasa wanga matanga i tamaiti New Zealand. Ona e tali tonu, ele i te lese a fianga o ngaioinga a McSkimming i tangata lautele, na wa aile whaamasinonga i tu lelei mangaluenga lelei a McSkimming na whaia mo tangata lautele a o ngalue ai i le matanga luenga o leo. O le kuata lua le tausanga neina a mata whaamamalua i le saa o na whaonga e tamaiti a onga o telefoni i a onga, petai, na mawalawa e isi tamaiti a onga a wala e whaonga i le initaneti i telefoni i totono a onga. Ua a mata whaatau e mātua isi tu a inga telefoni mo whanau, telefoni ia e mawhai ai ona na o le vili ma le lafo le whi autostusia, a e le mawhai o na whaonga le initaneti, ma le whaamoe e whaaititi ai le whaonga ina e whanau o le social media. Na lipotia le checkpoint, na whaonga e isi tamaiti a onga o a onga tūlanga lua makolisi a latou e-maili e ofi atu ai le whaonga o le initaneti i a onga. Ua whaasai a onga wati popoto po smartwatches ma telefoni, se ivangana ai telefoni e le mawhai o na whaonga le initaneti. E uina le whetau i le tu whaatasi o wasenga i a onga tūlanga lua, ma fuafuanga mo le kurikala ma fau i le tausanga fau. O le tele wa onga tūlanga lua e tu whaatasi wasenga pe whaafewhiloi, pe tai lua wasenga i le potua onga e tasi. O le kurikala ma fau pe ona whaata mai i le matanga luenga wa onga, o le awha apitoa i le au ino mata uputa e tasi, patino lava i wasenga ta e tasi. O lo ofaitia ina i pulea onga le matanga luenga, ona e le whaingo fie le vai ino wasenga, ma ona o le paule o le whainga e whaingo fie ai mua onga, ona o le toai titi fo i o whaia onga. O le asoe whaia i whanotanga asui o le matanga luenga manisio a onga, e longo i ai e le mawhaiona lato whaatino ina suinga i le kurikalama, mo le matematika ma le ingilisi, le asafola sia ia o ke topa. Whailoe Andrew King o le Berestene wa onga i nuu i tua,
E whaapea e lei tifo male awhaoa o ngā tūlanga lua e awhe walu se lau se fulu tolu i le atunuu, e tu uwha atasi wa senga e lua pesili atu i le potua o ngā etasi, e ia o ngā itua e ta etasi potua o ngā, e tu uwha atasi aita maiti o le wasenga tasi i le wasenga whaa. O le vai aso nei o lo wha manatu i nā i le atoanga o le tolu sifulu tausanga talu o na wha awai mai le wha apotopotonga Samoa i le Ekalesia Katoliko i Malai o lai au Kilani. O le aso se furu luo Augusto le afe iwa se lau iwa lima na wha awai ai Malai ola. Mai whai ai misa Samoa ta itasi le maasina ma le tele o sauninga i le tolu se fulu tausanga o tuanai. Ai le i whaatuina Malai ola, sa tu wha atasi paalisi e luas fulu wha i le paalisi a St. Clair i Ponsonby mo sauninga ninga ma misa. E o mai lea so ua o atu le iwa fe tangata mai i paalisi e lua se fulu lima i totonu o le pule anga wha ake piko posa moi au Kilani ma ole to atele na fofo mai le malu i Malai ola. I li poti fau me le pule ngā nu o au Kilani na whaailoa ai le si iti o numera o tangata lea ini fale eno no foai i au Kilani. E silia ma le fase lau tangata na li potia le lea ni fale eno no foai i ase tema o le tausanga taluai. E o maia me o le tausanga nei ua silia ma le iwa se lau tangata ua wha mawina le lea ni fale eno no foai i au Kilani. O lea foai numera e lea o fia i tangata o lo ono nofo solo i tutono ta avale manu uitua. I one hanga i le tae o la solua na lipoti ai ta avale e se fulu lima o lo o paka ai o lo o iai tangata o lo o momoe ai tutonu. Na ta ua e se tasi o tangata sai tutonu o ia ta avale e whaapea e tusamale to atolu se fulu tangata sa momoe i ta avale ai le i taina le fitu i le tae ao. O isi ua usu i ngā luenga ma o isi e iai ngā luenga tū mau whaapea isi tangata e silia ma le ta ilua ngā luenga ai o lo ono nofo i ta avale ina ia alo e se mai ai le tutongi no rent po o fale nofo mau tutongi. E le na o au Kilani o lo o iai lea whaafita auli o le whaatuputupula i o le numero tangata lea ini fale eno nofo ai. Na te ena leo se talo sanga atua le au fuimu mo se chopper po o le rikopa la vea ai, e la vea ai mai ai se tala vau na pa mai se papa mawalunga o na whaapea leo ua maliu. E se fulu tolu tau sanga o se tala vau na moli mawina le pa ui fola na wotama mai se papa i Hahei Beach, i le aso se fulu tasi o Januari o le tau sanga nei, i le lata i le valu i le afiafi. Na lipotia le leiti o New Zealand isi o whaamaumaunga mai i wala au mawhetusia inga i le vau leo ma le fence, na whaali ai le te enai leo o se helikopa la vea ai ona o le tau. E silia ma le lua i tū la whaatali le tala vau mo se la vea ai le pito i lunga o le papa, ma le umi o le taimina whaatali ai se la vea ai mo lana wona pa le ana maliu ai lava. Na sasi leo o nana manatu ua maliu le tala vau se fulu tolu tausanga lea sai lunga o le papa. E le italia ine leo se whaatala noanga matu stala i winga i le mata upu, pe ona lipotia le Radio New Zealand. Ua whaitio ina e se ainga New Zealand kamupani wa alele ale Jetstar, ona o manu anga na o oilo lato tamamatua fitu tausanga na sulu fao i lunga le sima, ina ua fosi e se tasio lau whainga luenga e whaatali fafo, ona o le a loka ne malai wa alele i sini. Whaalie le Jetstar, na lato ua foatu e totongi se whalitani malo e o i aile tamamalo na whafine, e whaatali aile isi lava a peitai, na fiano nofo ma whaatali i le malai wa alele, e au noa malo la sila fia e loka le malai wa alele. O Rachel Cargill malona tamana fuafua malanga mai Gold Coast i le tae au la songa fua peitai e le i whaatanu uina le whainga malanga. E le ETT fo mali se furu i tū lana whaatali ai tangata o le vale o waa e whaatali ai le la waa mai Gold Coast i sini ma le malanga mai sini au Kilani. Na mali lie Rachel e no nofo malona tamai whaatali tali i le malai wa alele i sini e whaatali ai le la waa i au Kilani. A o nofo ni malai wa alele sa longo ina ila ua ele skula ti e whaapea e tapunia le malai wa alele mo le tolu i tū la mai le afole sfultasi le pō i le afole lua le waweao mai te tauono e se male malai wa alele. E to atele tangata na tutuli i fafo male malai wa alele ma sa whaatumulia no fo i fafo na momoe solo ai na sa wawali solo i fafo Rachel malona tama e sa ili se pito e malu mai ai mai le timu ma le malulu le ana sulu fao ai lona tamai fafo ane lava ona malai wa alele o le aso na soso o aina taunu umai ai le whainga malanga i au Kilani ma whai ai tonga fitinga i lona lima ua ngau na whato ese le Jetstar o na ole mena tupu ma ole afiso o ta i atula lato au nanga e whaatala noa lea mata upu.
Ua iai se popo le ngai leo ona o le faitau se fulu afe o tupulanga talavou o lo fuafua au wai se whaamoemoe i wānaka i le motu i saute le pō le tausanga fou o se whaamoemoe wha le tausanga o lo fautua ina i leo mātua e iai whaasalanga i mawhaiona whaasala i mātua pe a mawolo o lato sapalaini awa mālosi i whanau talavou e lalo le tai se fulu walu tausanga o lea whaamoemoe māsani ona whaatumulia i talavou e le wasenga sefulu tasi ma le sefulu lua i tausanga wa tea o le awhaia se fia i le waterfront i Wānaka i le aso tolu tasi o te sema ma le sā i le awa mālosi ma i le aso lua sefulu wha o te sema anga i le aso ono Januari. I whawhato New Zealand, e lima sefulu iwa molianga ua molia i Naveed Akram i le oso whainga whaatera lisi i le matawhanga i Bondi Beach i Sydney na mauma waiso i fua e sefulu lima molianga o le whasi o ti tangata o ngai oinga whaatera lisi ma le whasefulu molianga o le whaau o manua ma le loto i ai o lo tau fia pia Naveed i le whale mai i lalo le wawa ainga leo e le italo sanga le tau le ale alua sefulu whatau sanga i le palola ma e toi wala aula na mata upu i le aso lua sefulu lua o te sema. Tala fōwia mai lisi ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.